GZS, Združenje kemijske industrije, je v podpori Evropskega združenja za lepila in tesnilne mase FEICA 8. marca 2017 pripravilo prvo konferenco o naprednih tehnologijah lepljenja in tesnjenja za širšo uporabo in industrijo. Veseli smo, da nam je uspelo narediti to prvo konferenco o lepilih, kateri smo dali naslov Napredne tehnologije lepljenja in tesnjenja za splošno uporabo in za industrijo. Sam naslov smo dali tak, ker gre za prvo konferenco. In na tej konferenci smo hoteli predstaviti naše tehnologije, naše možnosti, naše priložnosti v čim širšem obsegu. In pričakujem, da bodo vsi odnesli pozitivne izkušnje, da bodo dobili nove ideje, nove priložnosti, ki jih bodo lahko implementirali v njihove proizvodne procese, v njihove proizvodne tehnologije. Razvoj lepil in tesnilnih mas iz leta v leto ponuja vedno nove načine in področje uporabe ter tako izpodriva stare metode. Napredna lepila in tesnila igrajo ključno vlogo v mnogih vsakdanjih izdelkih, od mobitela do avtomobila. Z izbiro pravega lepila in tesnilne mase lahko proizvodnja tovrstnih izdelkov postane stroškovno bolj učinkovita in okoljsko odgovornejša. Trg industrijskih lepil pa naj bi po ocenah strokovnjakov do leta 2021 zrasel na 50 milijard evrov. In your opinion, what are the key challenges for this industry in the future? I think the industry has to take acceptance of what is coming from Brussels on the circular economy. So we have to consider how we can design and innovate for new adhesives to produce products that actually are able to be disassembled and reused at the end of their life. And I think we are clever enough, we have enough chemistry and science to do this. So that is a key objective for the association in Europe, to support Brussels and their members to do that. Na konferenci so se s konkretnimi primeri dobrih praks predstavila tudi nekatera podjetja. Udeležencem so pokazali, kako napredne tehnologije uporabe lahko olajšajo obstoječe procese oziroma omogočijo nadaljnji razvoj. Industrija lepil in tesnilnih mas je danes zgodba o uspehu. Prispeva k razvoju gospodarstva, spodbuja trajnostni razvoj in inovacije. Prava kemija pa se začne pri ljudeh. In prav ljudje s pravo kemijo povezujejo svet.